Evo, gospođo Danijela, posjetili smo vas danas u vašem dvoriku u Peterancu, osvojili ste prvo mjesto. Što kažete na odabir? Puno vam hvala, jako sam vesela i sretna zbog prvog mjesta. Mada mislim da smo svi koji smo učestvovali u ovom natjecanju pobjedili, jer svatko ko posadi neku biljku, pogotovo trajnicu, je već napravio puno za našu prirodu, ne samo za nas ljude, već i za floru i faunu, jer to bez pčelica, oprašivača, osica ne možemo ni živjeti. Obasuli smo vas sa dosta poklona, ima tu raznih sponzora koje ćemo naravno navesti i u našem tekstu. Što je prvo što ćete, ne znam, konzumirati ili možda zasaditi? Svim sponzorima se jako lijepo zahvaljujem. Nagrade su me stvarno obradovale. Ne znam, sve će biti u opticaju, od pana do, ne znam, svih, evo, vreća komposta, ne znam, sve prekrasno od gramine, ne znam što bi prije, sve me oduševilo. Evo, gospođo Ljubica, nalazimo se kod vas u vašem lepom dvoriku koji je zaslužio drugo mjesto, tako su odabrali svi naši čitatelji na našim društvenim mrežama. Kakvi su vaši utisci nakon što ste saznali za osvojeno drugo mjesto? Pa iskreno ja se nisam nadala nagradi, jer jednostavno moji prijatelji su manje više sve starije osobe koje ne znaju ni glasati na podrobi na fejsu. Tako da, evo, ko je glasao, hvala mu lijepa. Preporučam svima da uživaju u cvijeću, da si stvore svoju oazu, da ne teže za gradom, nego da se lijepo vrate prirodi. Recite nam, jeste očekivali prvo, drugo ili treće mjesto uopće u dvoriku? Uvijek samo prvo mjesto očekujemo, sad smo malo iskreno razočarani, naravno da se šalimo, nismo uopće očekivali ništa. A mislim, ako se vi sjetite, tako ste i napisali da nam je bilo, meni osobno, tako i većina se složila, da malo i drugi se tu poanimiraju u kvartu. Ali ovo je sad super prekrasno, nema bolje biti ovak nekakva sitnica koja, u biti nije sitnica, ako to sve skup zbrojiš, sami ste rekli, tu je poklon bol, ne znam, 20 eura, večera, cveće. Ima svega i svačega, cuge, i sadnica, pa i večera, i cuge. Pa to je 100-tinjak eura, evo, da sad ideš kupovat to. Je vam se javio itko i rekao, hvala, sad ste nas malo pokrenuli, budemo i mi? Osim komentara koje su ljudi objavljivali na mrežama, Facebook valjda, ne koristim isto. Ništa drugo posebno da bi bilo. Ali ajde, ja sam si nekako utvarao, evo, prošli tjedan su ovi susjedi tamo pobetonirali šodranoga parkinga, pak je lepše svima skupa. Eto. Ne mora baš sve cvetje biti.